Dr. Mukul Sangma, Parliamentary Party Leader ke Seng Trinamool Congress, minta ke sengi ke pratarik unok pra, yok ban Plie patba no ya ke Ophis Treikam Jong ke Seng TMC Nongstoiñ, ke badan hadam maulen Pindeng Ray West Khasils District. Hakani ke sengi le dan ringkat langru ubak Charles Pingrop, Presiden ke Meghalaya Pradesh Trinamool Congress, ubak George B. Lingdo MLA, ukirtong ke TMC na Nongstoiñ ubak Macmillan Kharbani bat kiwe-kiwe. Ini program jadi Plie kalau this we intend that this office should serve people of Nongstoiñ constituency. So with few words, I would like our president to say a few words for this occasion. Congress Nongstoiñ block. Then kejiran lang Jong Dr. Mukul sama along leader of the opposition plus parliamentary party leader Jongi. Kami lakukan for kenang-kenang Plie ke Ophis. Dekat kejiran lang Jong iba George Lingdo along MLA Umroy but vice president of party. Iba James Lingdo vice president but we baru lalu jadi kita ngamarkan sepami kapor. Jadi minta sini ni kami cipone. Bahkan ini sini kami sangat juga mah. Parti layok dan Plie di Ophis bertemai Ophis Treikam dan Alden Trinamool Congress Nongstoiñ blok. Apa kejengalan tu presiden juga blok. Baik iba Macmillan Kharbani. Jadi aku beli Dr. Mukul sama bilawan Plie ke dikaya. Ailah ini buku parti. Sedang ini kerkam mengintrain dan kebentak bilang kesalahan. Jom Nongstoiñ juga Nongstoiñ ibar koi buat cependiri ibar. Jadi pun